Itake rukugambwaho ni rushango mu cyaro cya Nyakiziba umuri Mbarara City North bwa nyuma ya Madina na Rukwago Orkansara Division ya Mbarara City North hamwe na Samutayebwa Registrar w'amataka habwa Mbarara District okwenda kurumutwaraho efakaze Evelyn Katsime akirukanjiro wa RCC okwerwa onkabwa nyuma y'umushije wanje kufatwa harize kumuzika naho nyecurire Kansara na Rukwago Madina akwatanise na naba family yanje eyo mushija wanje baramu wanje ine byona Derki baramu Mazara baramu Professor Shento w'umugenzi bakunyoreka ngo umugenzi akasiga yaguzaha kandi we okwamushanju hakahabiriho ko ode kumuzubira kuhaguza ahabo kubona ho tube tusigizeho nka ebindi byo nakabugurize buhiro bwa nyuma yo kufa kwa Dembe Pius iba wa Evelyn Katsime entonga nahita keri nubwe zitandika kandi hati omuhwezo wa RCC atahiro mu nshongezi kandi ayemerize mirumo yona eriyo nekorerwa yitakeri katuwandikide DPC OCCID okuinvestigating ate n'okulaba nti wakomawo kutaka eryo omukazi omukyalo oyo bamusibe kati fayiro basoke baji investigating ate n'omukyala yali amenya nyumba y'omukazi nga talina court order. Katsime nagira ngo abanyabuzare bariyo no bamuremesa itaka rye ahabwo kubaremesa kurutwara na Rukwago nashitama kachika division nuwariye natwara umwanya gwaberere banje nuwashenyereje yaberere banje tinyeneho kutora abahiguru n'abahansi mu nyambe mbona hinatabana bihanga twaganiraho na Samutayebwa hamwe na Madina na Rukwago abaru kutekatekwaho okunyagita kedi kandi ibintu byo batugambire yali afunye accident by then nangamba ngenda kugula wa Kanungu nyagala kulima mwanyi ashulire nemukwata sente nemugamba yitabe wamwe bawere ba witness bange nampitira mama we amuzala nampitira muganda we gwazalibwa naye nampitira tata we nemba tula netukola endagaano nenkwata $100,000 nenzimuwa namugamba enyumba nze wano sobola kubeerawo nange mba nkola ki ntunda hine abaheriri takeri erukurwanirwa kandi nabo tuganireho n'abahanshongeji babaganda mu rugo munju yazabye naza kubatera hatubakushoza buri kimwe eboxi John ndi kujazaho gukora randi title ya Pius kansayininjira 2019 yansayininjira nka immediate neighbor abo kana neighbor wanatekwa kusayiningaho bamanye kwa iki amakuru agagasha kwa Ali Waswa.